طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Patumtum kato sin pamuho nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi azz anillahi tabaraka wa ta'ala annahu qala ya ibadi kullukum dhallun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Ya ibadi kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu fastat'imuni at'ikum. Fastat'imuni at'imkum. Ya ibadi kullukum 'arrin illa man kasautuhu fastaksuni aksukum. Sahihu Muslim. Ini patumtum kato sin pamuho nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam in kita manusia nalilikus kita niyo sin ini pakarajaan sin dunya, kaibukan sin kamatauran manusia na doon hay ni mahinang sabab sin in kita niyo makapuklas dahing haamoy in parsugpatan na to iwan sintuhan na to Rabbul Alamin. Ini partawakan sin Allah subhanahu wa ta'ala hatiap-tiap ipon niya inaki niya, ya ibadi, ya kamu mga nagtatag-ipon kako, kullukum dhalun, in kamu yan kataan, halawom kalaungan, illa man hadaituhu, buat malaingkan amurain kahidayatan ko, im mga sila makapuklas dahil nga kalaungan. Nalaung niya, pastahduni ahdikum. Pangayo kamu hidayat deng kako na hidayatan ta kamu. In hidayat deng Allah subhanahu wa ta'ala magad siya aturan binin kato simpamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin subay hadjabatukod na to impamiat niya doon hayan sa lumasakitan niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala sin lasa, labi ring sin lasa na to, ginawawaran na to. Pag anong doon haon lasa pa Allah subhanahu wa ta'ala, amo na ilong masakitan niyo hakatan, amoy inihak sin Allah ta'ala, yang hangla kato tanyo subay na to, yadto hitunay harap kaniya, ugon na to yan to paparan na to. Ingkatan piardo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Subay na to ugon paginawawaran na to. Karena dunhan na to makawain hidayat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bang na to tiututukan ingkatan amuin kakahinang piangdaakan niya. Labay ring hapamiat sin pamuho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nalaong sin Allah subhanahu wa ta'ala ay karwa, ya ibadi kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu. In katan kamu yan halawm hapdi. Mahita sabab Allah ta'ala magpakaon kato tanyo. Illa man at'amtuhu. Amura hindi hapdion mga sila amuin. Piya kakaon kulong sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabiyan,
Pastat'imuni na at'imkum. Ini pangayo kamu kako kakaon na pakaunon ta kamo long sinallahu subhanahu wa ta'ala. Atin niya kabayan sinallahu ta'ala mangayo kita niyo kakaon harap kaniya tulos ikhlas doon hayan na sadta mo na rin hakatan hinangon na to hitunayin amuin amanat niya kato taniyong piangandol ha Rasul sallallahu alaihi wasallam ipapasampay kato tanyo insubay na to yan ugon sarta pagbunok binasahan sinudyod pamaranan na to hitunay inhak sinallahu ta'ala hasupaya inhak na to dito kanya isab ikarwal kato tanyong sibo dadi halaw mansin gumi ini magkakunahan kita si mga nasabot yaon katantan labi luba na tuod in amuin pag inumakansin kita rito hadlaw kana wayroon na bugto niya hamanga sila amuin miyamatok maun pa amuin bininsin pamuho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena doon hayan madawhat na to in amuin iya angan na to marayaw piyag marayaw sinallahu subhanahu wa ta'ala na ikatunya ya ibadi kullukum arin illa man kasautuhu pastaksuni aksukum. Ya kamu lang niya ipon ko kataan kamu yan naguhubo atin niya ako'y magpatamong kaniyo, ako'y magdirhil kaniyo sing kataan ipagtatamon niyo ha, ginhawabaran niyo, na buat malaingkan lang sinallahu ta'ala, amuraim patamon ko. Isiyo amin mga sila sumukat, mangayo pa Allah subhanahu wa ta'ala sin pagtamong. Nasawabyan bang kita sumukat kanyari siya, magmari, bihan. Misaning kataan uno-uno yaon, na siya rin nagpaon katantan. Habihayad to, nasubay na to hadya ini ginhawawaran na to, tistilusa na to ingkatan uno-uno amuin piyag amanat sinallahu subhanahu wa ta'ala kato. Labi lubain in kita ini, asal biyabaita sinallahu ta'ala amuin di kita makakugdan sinhinang harap pakarayawan bang wayron hidayat sinallahu subhanahu wa ta'ala lari lupa na to din kita daran nagkalupa daran nagkasa inyan katan makawak kita dosa pa Allah subhanahu wa ta'ala ring hawaktu pa waktu biya na simbiyata sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hamuk hadis lang niya kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu ibni adama khatta'un wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Ingkatan sin anak kapo Adam magkasa, magkalaong in sarayaw-rayaw ring hamanga sila magkasa amuna im magtatawbat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Atin niya im mga ini di na to ini kaingatan inudyot pamaranan na to ini biyabaita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ini maghinang dusa, makahinang dusa, imata makahinang dusa, insimod makahinang dusa, intay nga makahinang dusa, inkataan, udyot pamaranan ta, insikilam limnata, yaon katantan, sabab yan subay na to titilo sa ingin hawabarantan, sing kita, iaayaran ta rin hawak to pawakto, kasupayan do kaylo, di kita niyo, amuin makasod hatumpukan sing sila daran nasasa nalalaong lauman sing gumi ini karena inyad to katantan amuin mahinang sawab sin hikaligap na to sin hinang amuin mapatot na to batukon daing Rasul sallallahu alaihi wasallam karena inyaon kataan wajibin hukuman niya subay na to yaon hitunay bang tarih katunay na
tanto na sadya ing kita makahinang dosa sa lago-lago pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ayaw kita hindi magayad. Sin, amun kita, bukon kita, laungta, kiyabay taasal, in kita, amun wayroon dosa-rusa. Dihan. Biasa ini pagdaawa si mga kaibanan, na in kita katan piyag anak bihan, na way san dosa-rusa ta. Yan po nalid to katantan sa sumagawa, bang kita lumasag na, tumagna na rin doon hayan, amin makil balig na, bistahon na katotoan ng king kahibal na to, di halaw man sin gumiini. Ayaw kita, minsan ni Rasul sallallahu alaihi wasallam, na biyag taan na sin, Tuhan na to Rabbul Alamin, laray ring ha Jibril alaihi salatu wassalam, riwayat dengkan Sahal ibn Sa'ad radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atani Jibril faqal ya Muhammad aish ma syi'ta fa innaka mayyit wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil laili wa izzuhu istighna'uhu anin nas. Sahihul Jami' kawaakan in hadis ini. Biita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat tengkan Sahal ibn Sa'ad keridaan sa Allah subhanahu wa ta'ala laong niya nagsabda in Rasul sallallahu alaihi wasallam di matong maun kako in Jibril na maita sarta timawag lang niya ya Muhammad aish ma syi'ta fa innaka mayyit na pangahubuhianan kau long sin Jibril Rasul sallallahu alaihi wasallam sin ununo na in kabayaan mo kabuhianan sa tumtuma in ikaw matayra. Hati niya, inyan katantan, biya ita inisin Rasul sallallahu alaihi wasallam, biya kita simpiya hati, in siya, misan siya daak sin Allah subhanahu wa ta'ala, misan siya kalasahan sin Tuhan Rabbul Alamin, in siya, ini, mabiya na singkatan, sabab, impiyag bidaan tadyaban sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, in siya daak sarta ipon da sin Allah ta'ala biya da kato. Naada po nin ipon na bangtahad ja kahatihan in ipon wayroon ini manjari niya ang guhon alta bisan papiyag hulasang saan niya. Karena in siya katan sin hinang niya harap patag ipon ka niya, bihan yan. Na bihad to imbutang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sa sumagawa impiyag bidaan sin kita iban siya, in siya daak sin Allah subhanahu wa ta'ala sarta nabi pilihan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na biyaitaan siya sin in siya mapatay rabiyar sin kata. Wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariquh. Laong sin Allah Ta'ala, apa mo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na ya Muhammad, lasahanain, siyo-siyo na kabayaan mo lasahon, ingata, tumtuma, magbutas na kamo iban silyasa mo, di halaw man sing gumiini. Inyan, jumaturakato taniw katantan. Misang pabiya din nila sa nato, sinuno-uno na, kaugan na to halaw man sing gumiini, magbutas na kita niyo mga katautay manghuran ha kama Islam. Hika tunya, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. In Rasul sallallahu alaihi wasallam biyaitaan, hinangkaw, sinuno na kabayaan mo hinangon, tumtumaing kataan sin hinang mo yan, kignot kahibal mo yan, aw niyan tungbasin Allah subhanahu wa ta'ala.
Aung tungbas, mga kataw tayo manghuran, bang inhinang ta, manunjo kipahinang marayaw, marayaw sin Allahu Ta'ala, bak kita karayawan, bangkar na sintuhan Rabbul Alamin hinang ta. Damikian in Rasul sallallahu alaihi wasallam, bihad to raisab, na, bang inhinang tarunhan, batkar na, amuin, kasatuan kataan, karukalan sin Allah subhanahu wa ta'ala, inyan damikyan tungbasan da sin Allah subhanahu wa ta'ala, tungbas da isang pamangi. Bihan yan. Na, amo yan to. Napagabos, kaupat niya long sin Jibril alayhi salatu wassalam kaniya, wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil-lail. Nalong niya ing kabangsahan simbar iman pa Allahu Ta'ala amunain magbati siya sindum bangin kamatauran sin manusia nahalok na natutug na amuin siya rakuman in bati umalup patuhan Rabbul Alamin duma mag hamatungan iban sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bihan, amon yung paghinangon si mga bariman, kasahabatan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hawakto niya, amuin, wayroon, liat sin pagmaaroy nila pa Allah subhanahu wa ta'ala karna wala sila naniguro, in sila yaon, amuin, maka loon atawa makalamod hatumpukan sin mga sila amuin, ini, ampunon sila Allah Ta'ala tawa karidaan sila Allah subhanahu wa ta'ala. Way sila tuan nagpaniguro. Bihan. Amin biya simpagdaawa simbihaon kato in kami ni bihay ni intupukan na mo bihay ni in kami ni ahlus sunna wal jamaa inyaon baha na mapatarang tawa pa Allah subhanahu wa ta'ala impiyag ini niya nanta imbaran tahihad to. Di ikaw tuan manjari magngan. Bang murid da kakausan hitunay. In amoy in piagdaawa mong harap patuhan Rabbul Alamin. Na in karangsahan pa Allah subhanahu wa ta'ala sin ikaw. Sarta dihilan kaw karangsahan sin Allah ta'ala. Hangan sin in ikaw ipon. Sarta mu'min pa Allah subhanahu wa ta'ala, amunain, magbangon kau sindum, umalup patuhan Rabbul Alamin, banging kamatauran si manusia natutug na. Wa'idzuhu istighna'uhu anin nas, na in amuin laungta daing ha mga katinggihan sinhambuk manusia daing hatuhan Rabbul Alamin amo na hindi sila magpaliw-liw singin hawawaran nila ha manusia katantan sabab di niya kaingatan ng kahalan sin tiap-tiap manusia ay kay manusia iyaon gura-guraon niya baba-babaon niya at tawari niya halgaan adakala inyaon mahalga pa Allah subhanahu wa ta'ala. Doon kau makakatinggihan pa Allah ta'ala bang sa masibo impangatod mo kanila in sila ipon sin Allah ta'ala wiadasin baran sin kita hati niya di kita maniguro in kita yaon halawm na kasanangan maita sabab muna in kita magamal. Ampay na amal biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat in amal pagiyanon amal pag-aarama inyan si masarta iban niyat bang unoy niyat mo karna Allah subhanahu wa ta'ala kayaon atawa pakita-kita kahamano siya atawa umakaw kita kabantukan hamano siya pagkahita na inya tukatan muklas daing kato in karayawan daing ngatuan na to Rabbul Alamin. Bihan yan, mga kataw tayo manghuran. Innamal a'malu binniyat. Nasuway tulos ikhlas daing habigi jantong na to in pagkasi na to patuhan Rabbul Alamin
kumasikitan niyo hapiang daakan niya kato taniyo. Hati niya halgaan na to yaon, uun na to yaon karna yaon doonin kauugan tong basan sin Allah Ta'ala sin ini kasannangan balkalakalaan hadlaw akhirat. Amo yan, nasarta, may ta kita rin man dyan maniguro. Sabab biyarita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu bil khawatim. In amal bistahun kato, haamuin kahinapusan na muklas imanahot daing harin hawabaran na to. Bang kita halawang pag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala. Adakala abutan kita roon, si pais niya lang si mga sila magpanipais, amin yaon kita halaw mansin pagmaksiyat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nasabihan subayhad ya kita magayad, sin kignot kahibal taha supay ando kaylo, in katan hipagmarayaw ta, doon hapiag marayaw sin Allah subhanahu wa ta'ala, sa sumakawa ayaw ka maniguro, in inyaon katan karhil kay mo sin Allah ta'ala sa sumagawa daran kita simusukat pa Allah subhanahu wa ta'ala singkatan karayawan salta hihinang nato in kakausan nato himinang singkatan marayaw piyag marayaw sin Allah subhanahu wa ta'ala. Namurayan mga katawtay manguran sa dyain biya mga hikapatumtum sing kami hawak to ini magsukor kanyo katan, sinyan kamo, ini dimurungog kamo, ini pagsawsawhan na to, dahon na to, di halaw man singgumi ini, ipagbulok binasa, insyaallah subhanahu wa ta'ala, madawhat na to, iniangan na to katan pakarayawan, amo na piyag marayo sin Allah subhanahu wa ta'ala, manghumbayd na ako kanyo katan, hawak to ini, aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.